ila ngaqala khona ukuthi mangiyibhala distract ngathi sengibhala distract ukuthi acasukeke manje otherwise kwakuyinto ethambile ngathi okay ngoba naye uthe ufuseka kube ufuseka ngami ufaka kube ufaka ngathi yabona ke manje ngoba usengeyisa ngathi ngimkhombisa and ila ngasho khona ukuthi yabona la ngifuna ukuthi ngimenze ukuthi angizonda ngoba manje sengenza inhliziyo ekuhlungu lezi zinto ayikhulumayo otherwise mina ngangingekho lapho imake manje lento esho mfethu ukuthi uthambile mfethu Fanekisa mina into engiyibonayo nabanye abantu happy birthday manje. Ngiyabonga. Usuku olukhulu. Hey madoda sizela angikwazi ukukhuluma namhlanje. Ngifake napkeni angazi nje wena usho ukuthi umkhulu namandla. Ukwazi ukukhuluma isingane encane. Otherwise umnandi kakhulu. Hayi ngimnandi kakhulu ngeza kuwena mfana kithi. But sihamba kahle usuku. Mfethu. So far so good. Yabo. Kade nje umama engikhiphile ayobhotoza lapha yana bese spa. Angibhotoza ngibotoza ngazizumeka ngahona yabona nje polo ozoxabana nami lokushini sikuba manje sohamba ama-spa yabona nje lento yokuba ne-fro vele manje kumele sikubize ngodani kumele sikubize ngobaba umbamba ngoba manje hey uzothathe istep esikhulu kakhulu hayi kodwa how does it flow how does the stage of your life feel mfana kithi ukuthi manje usubaba manje usuyaguqela mawuphakela to be honest with you, like intention, but emnandi and ngizimisele like i-challenge ukubona ukuthi izongithatha ngibeke because it's a nice feeling like ukugoqela lethelo sekunomuntu ukuthi uma wespanini uyavuka ayinela hayi ukuthi uma sesewulate la usafanele uayine uvuka yonke into like say ready wena usuyageza uqhamuka usungene ey'ngubeni. So it's a nice feeling and ready nje ukuhlangabezana nama-challenge angisho ukuthi kuzoba easy but khona ngiyakujabulela ngizibona ngiyindoda lapha. So mama vele kade aba yifan ifan la kanjani wena kade vela before because angamhlamba ukuhlangana kwakho na nhlanganeni no akabe ngasiyi-fan sihlangane kudala lapha 2014 but ke uyazi ukuthi kubuye kube khona lezi zinto sizohlangana 2014 and then kwaba khona iy'nkinga ngabheda mina ngenza izinto but wabekezela salungisa izinto namhlanje sisayilungisa izinto ngathi futhi zilunga kakhulu ngokushesha. Ngiyakubongela mfana kithi ngiyakubongela kakhulu awuda kungcono-ke uma kuwumuntu vele oyazi impilo yakho ngoba phela bengisazobuza ukuthi hey ngiyakashaya nesikhwele manje uma usinambe mall usugibela sithi bafuna ama-selfie nama-autograph yabo futhi mina I think ukuthi nginikwe idlozi umama ne because like umuntu like anandaba like nalezi zinto like akafani namantombazane lawa amanye. Angisho ukuthi la ukuthi akafani akayona le nhlobo ingakho la ngangasitshela ukuthi kahle wena silaqa mina ngizoyenza lezi zinto ukuthi ngiyasibona ngiyalobola ngiyashada but la kuba khona kwakho uyongikhombisela ukuthi le nto yazi ngikufanele ngiyenze ngoba ngibona izinto zakhe nje la yenza ngakho ngithi akafani nabanye ungenze ngashintsha ngenza ngaba into engakaze ngayicabanga yaba sengqondweni nami should that means akafani nalamantombazane ngahlangana nabo akanakho lento yobugroup akanalakho umuntu engimthole vele independent engenalokho isilungu man independent yaluma ngiyalazi awuda no ngiyakujabulela mfana kithi and ngiyathemba ukuthi nabanye abakwi-industry bazobona ukuthi as much as singaba kwi-fast life yokuthi siyasebenza sihlezi sebantwini but kubalulekile ukuthi indoda ilakhe ikhalayo. Too much kubalulekile mfethu ikhaya nendoda nomfazi so yeah kubalulekile
because akusizo sinjalo siyahlangana neminyaka iyahamba kubheka namhlanje umuntu uyazalwa sikwazi ukuphinda indlela yethu soke isibhizi ngingagibele manje iminyaka boy amantombazane ngina 32 baby ne ngina 32 namhlanje yo sekukhule 32 yani siyabongela ukukhulu uzokhokha kuzophela 2 months ngithi 33 ngabothi kodwa le time iyashesha kuzophela kwaphela manje okuzophela lenyanga elandelayo kuthi January sekuza 33 mfana kithi naye lento kuzalwa ngoNovember kuzalwa yayibona nje kuzalwa abantu abahlelekile yabona kambe nawo uNovember no mfana kithi siyabonga kakhulu sakubongela kakhulu impilo imele ilokho ikhulu ilokho iqhubeka kanjalo. So to go on your career, your music space, sithe sikubona ufike from inkampani esikwazi ngayo isiphethu. Oh yeah. And kuhambe kwaba khona inkinga ezivelelile kuyona leyo record label okade ungaphansi kwayo. Can you just take us back ukuthi kahle kahle ikuphi okungahambanga kahle wena okulindele usasesiphethu? Yo, I want to let things stiff before pit. Nah, take your time, G. Yeah, man. Ngiphendula umbuzo wakho mfethu. Yeah, isiphethu kahle kahle into eyenzeka uzakwe isiphethu bese bekwesazakwe Guru noNgane. So uNgane mina bengazi yena. Njalo uzakwe bengazana naye bekwi out yami. Wangi-introduce kumajita akhe lawo uNgane noGuru, and then bona into abayenzile sebengizwile bayezothi hayi no le out no singasipana naye, and then base-ke nabo-ke kwaba khona noTira bangi-introduce kuTira i-Afrotainment. So kahle kahle i-Afrotainment nesiphethu bekuyi-joint venture. Sure. Yabo. Yeah. So uDankeni ubesesiphethu nase-Afri bengiqamalazile. Sure. And then first artist yasesiphethu, and then first hip hop artist yase-Afrotainment. Sure. So into eyenzakalile mfethu I think amajita benama plans ne. Amajita wona wodwa uGuru zawo noNgane ngecompany yabo. And I think yokuqala yenze ukuthola iartist which was uDankeni balithola. I think ekuhambeni kwesikhathi amajita cause mina before ngikhipha i-album yami yokuqala omunye out bese ivele siphumile la uGuru wayeseyekile company kwasala uzawo noNgane. Yeah. So from lapho bese kuqala sekuneyinkinga manje I think kwaba khona lento yokuba khona komhobholo mase sekukhona imali angithi sekukhona iartist la ngifaka imali eselifaka imali and sokukhona ukhala ngokuthi mina mfethu umsebenzi engiwenza umngaka omunye uthi nami ungwenza umngaka pho so hayi manje kumele sihola imali elinganayo. So even though ngingasazi isitori sakhe kahle sabo kahle but ngathola kancane ukuthi inkinga yenze ukuthi uqala bekhona inkinga indaba zeyimali. Wena ke ngaleso sikhathi bona bakhala ngeimali wena uhappy ngemali oyithola for isipano siphushana? Yeah, mina bengisharp for ngaleso sikhathi because mina bengisa introduce la kahle like imali bengiyithola isikhathi esiningi bengasiwona la ukuthi like ama gig wami bekwa ama gig uthola ukuthi kubhuku uzakwe but uzongithatha as artist labo ufuna uku-introduce. Angithatha uthi asambe mfethu sifike silahlele mase nginika leyo mali la nginika yona ukuthi hayi no ngoba kade sisebenza ukuze nawe ngikhuthaze yabo. So I feel like uzakwe kwafika lesikhathi ke lapho ukuthi asho khona ukuthi but mina mfethu yazi lo mjida lona mfethu kufanele ngaba ngitholi mase sihola imali elingana nani ngoba mina ngithatha ama-event wami ngiyifake out ngiphinde ngiyiholele kuyona. Nomunye wathi nami ngenza ukuthi nokuthi nomunye wathi ngenza ukuthi. So amajida axabana from lapho kwasala uNgane noZakwe kwesiphethu. Ngakhipha i-album uGuru akasekho vele. Ngithe mase ngikhipha i-album kwaqala ke manje ke kwanyiwa ngempela ke kwashayisa kwanyiwa ngempela ke manje ke so bekwi street government. Yeah, street government i-album yami yokuqala first born yami state government kwanyiwa ngagiga ngempela manje. Hey, so uNgane kwasekuqala lesekufika la ukuthi akasekho noZakwe la manje ukuthi yabo Zakwe phela sambeni mfethu manje nawe ngithi ubungithatha yabo asambeni mfethu sosipana ayasale ngemumva ngabe khona ngingasazi story kanti isitori semumbe office ukuthi ngoba sengigiga kanje ngathi uNgane uyena uthi uthatha imali enkulu ngoba uphinda abo DJ wami angidrive aphinde abe imanager.
so uzawugcina ukuthi umusona so I think yona uza ukuthi ayisimenza ukuthi lokho eqhele yabo mangibuza mina ongane kumena ngitshela ukuthi ngale out le bese siqala ukuba nomona just because wena la kugiga kakhulu yabo umuntu akufunze ngempela nami ngithi ngiyabuka ngempela yazi out ngempela kunokuthi bethu asambeni yabo siyo ungiphelezela kwaphela nathi ungiphelezela ingafuni ukuza shuthi ngempela sekuwumona yabo so from lapho ke ihombi lokhuluma ngayo kusayidi vele bivela kungani cha ya ilento ayishilo angitshela ukuthi hale athi sinomona uthi wena ugiga kakhulu phela manje kungani and nama ngithi ngiyambuza akho like awufethu mangithi asambeni bethi so giga ama event yami kuhlezi kuba khona isitori esikhona ngasigcina sengiyikhola into eshow yena ngani so from lapho ke uza kwafika la ukuthi uya resign khona washutha ayoseyayeka esiphethu what yabo sure so from lapho ke ngaqala ukuhamba isikhathi I think ngabona sengiblockile kuma social media ngabona ukuthi I know impi shoot inkulu yini alright so I from lapho ngabona ukuthi shoot sijampile nami ngabona ukuthi kulungile ngeke ngilokho ngibuza izinto eziningi until ngize sengithola isikhathi story ngilila I think ngangibuhlabe kahle kathi sohlangana naye yabo esibuza lounge nani sure yabo ngimkhathi lezi sharp ngoba phela wangiblock mina understand wase wangichaza ukuthi hayi no iproblem ukuthi mfethu sikuva wena ngaba khona ngakufela mina khona la ungitshela khona ukuthi unenkingi ukuthi awukho happy ngeimali ungane abayaholele zona ngathi sengimconfrontile mina wena wangabe usangibackup wayiphika leyo nto lezo zinto lezo I think uyabusho lokho na ku side set ukuthi manje ukusho pantula so from lapho ke ila engaba relief khona ngabo so nayi iphutha lamela abakhona yabo kahle umuntu osixabanisile ulo yena lo umuntu ongane because mina sonke lesikhathi bengivaleka amehlo ngingaboni ukuthi babona ukuthi uhamba nalezi ezihambayo ukuthi uba wenza imali njengamanje yabo because mina ngase ngenza imali kakhulu sengigiga because ngase kukhiphe mina uzawa kade ekhiphe yena kuqala ngithi sekufike manje artist elisha ku Duncan ungani ukhona yonke indawo makukhipha uzaka ukhona uhamba naye u Duncan manje ukhona so from lapho ke kwaze kwahamba kwafika isikhathi ukuthi ke nami ke sengixabana naye angithi useyekile ungane kusiphethu sekusela ungane ke manje yedwa kusiphethu useyidilela no Duncan ke yabo sure yena manje uphusha uDuncan yeah shuthi into akade ifuna bekuyiplan yakhe ukuthi agcine sele yedwa sure ekwazi ukungirobha kahle yeah so kwaqala robha malini point asithi sami up I don't know baby I don't know mfethu but I'm sure but wayishaya imali because ama bookings ubengangitshela ukuthi booking umalini even though sayikhuluma leyo nto ngathi mina mfethu ngicela ukuthi ungitshele ibooking ukuthi umalini ngoba ngiyazi kuba khona labantu ukuthi yabo nawe emkhulu uzofona ukuthi sikuva mfethu yazi mfethu anginayo imali ngiyacela mfethu ulokhuzana ungisiza ngemali ekanje usibone senze kanjani yabo sure so ngicela ungitshele umuntu mengakhokhanga imali ephelele yabo ukuze ngizokwazi but yena wayengakwenzi lokho wayiqhamuka esengiholela even though bese ngimtshela ukuthi ngicela ungitshele imali yebooking umalini so from lapho uyamboza umuntu usuke exhopha yabo yaxhopha until kukhona enye event esake sahamba naye I think sasihamba sase East London noma Eastern Cape somewhere lapho East London East London lapha yana masifika lapha masafanele ngihole wanginika I think kwaku 3000 bani ngithi mina 3000 bro ngiqale yabo mayingena i-SMS sure ithi mhlawumbe khona into angiphayo ngimfonela ukuthi nikeyande imali lo 3000 athi hayi East London 3000 utravel usiyeka besicela eyadini besicela ngo 5000 ngasuke ngihambe ke East London ngihambe lo 3000 athi mfethu phela silalela lapha kulela hotel ukuthi hlala silala nje emahoteli lokho bathi besihamba ngemoto yami sebenzisa upetrol wami ngithi mina clear kwenzeka lokho but kubengeke ngihambe lo 3000 mina yabo shaqala from lapho ngathi ngase from lapho ngase ngamtshela ngathi mina hey mfethu lalela ngoba mfethu kwenzeke kanje angicabanga ngicela ukuthi mfethu sithi ukuyeka kancane ukusebenza ngoba mina I don't think ukuthi ngizokwazi ukusebenza nami mase uzongiholela 3000 mase ungibalela ukuthi uhamba ngemoto zakhe zonke lezo zinto kade ngingazazi because bengeke ngiye East London ngihambe 3000 sure haya athi sengine attitude wathi mina ayikulungile hayi
ngivele ngidecide ukuthi hayi ngisayingena indaba yakhe athi ukuthi makuqhamuka igig ethi siyagiga ngithi mina yangilapho mfethu ngeke ngikwazi ukuya lapho yeah ngathi kwathi kusanjalo ngabona sele ngithi ngangimenza u-admin kwi-page lami ngabona i-page lami sengikhiphile kulona selinyamaleyo ngimbuze nakhona athi hayi akazi ukuthi kwenzakaleni ngibani but manje singabheka i-SMS njalo i-email khona i-email evezayo ukuthi ungikhiphile futhi ngangayinakanga wayenza iy'ntatha futhi ngilele wayusho yeah kuze ngeke yeah ikhona esebenza mina nayi nje bethi i-email esho ukuthi wangiremove from lapho ke avele wabhodla umlilo wavula igroup enotira shithi wayizama khona lapho wayizama ukungivalela nakutira wathi usehlulekile ukusebenza nami Dankeni wathi yabo yonke lento so usecela ukuthi ukuphuma yena uMakoya yabona ukuthi wenze njani yabo shithi wayizama ukurapha uMakoya ngibuza eceleni kwathi athi zishaphi ngimchazele sonke istory lo mntu uthathe nepage lami yabo uMakoya mayimkhathina ngale ndaba yepage athi lo mjidi hayi no ipage impethu lenziwa yimina usesho ukuthi lenziwa uyena but i-identity yakho ethi ingaspend imali yami labantu waspend imali kupage usho lezinto zokubooster wathi ama-boosters because ngangimenza u-admin yabo yena wayibuye ayibooster vele izinto nami ngibodwa ngiyibooster uma uthothi uzoboosta ipost but imali esipani vele yes leyo nto athi futhi kodwa yena la creator uyena akasazi ukuthi ngamenza u-admin athi ukuze ngilithole ucela u-90,000 yes ngithi mina kuMakoya uyadakwa lo angeke phethu ngikhiphe how many followers did you have at that time? I think about 200,000 how no phethu 200,000 ngaleso sikhathi 200,000 ngangubona umkhulu because I didn't know ukuthi mangivula leli kuzolifuna kuzoyini so lo mjida mfethu athi uMakoya yazi nasimnike noma u60 ngithi mina Makoya singamuniki ungamnika nje ngeke mina ngikhiphe 90,000 ngepage lavulwa yimina lo mjida la kuyangiqhaphaza yeah phethu so ngincamela ukuthi phethu ngeke ngizokukhiphisa leyo mali mina hayi uMakoya amzame athi amzame ngo30 athi hayi ucela noma yabo lo mjida yimina obhedathi uMakoya uzomzama noma ngo30 athi semtshela lokho athi hayi ngicela amnike noma u6 ngithi mina Makoya muyeke ngizolivula elinye ipage so ngamiyeka kanjalo from lapho ke sahlukana kanjalo ngesiphethu ngafocusa kwi-afrotainment phela ngithi uyakhumbula ukuthi i-afrotainment bengishiyo ukuthi besipana nasesiphethu lapho bengiqamalazile from lapho ke ngaphuma kanjalo ngasala kwi-afrotainment so manje ngi-afrotainment I just want to touch on that ukuthi so uthe manje usu because siyakubona i-loyalty yakho with i-afrotainment into engangabazwa kuningi okufundile kwisiphethu uthe usungena ke kwi-afrotainment iziphi izinto othe wayiqikelela ngoba ukade ukhuluma ukuthi ubukhala ngemali ubusuyibheka kanjani lezo zinto futhi ubusuyigwema kanjani i-afrotainment is since from day one like ngoba ngithi bekuyi-afrotainment nosiphethu iside le-afrotainment kahle kahle ilona vele ade lenza izinto ey'ningi kwi-career yaDankeni especially kule zinto zima kuzoshuthwa amavidiyo kuzofunakala izinto ey'ningi isiphethu besikhona ukuthi sona siqhamuke ne-artist sales yabo road management exactly yeah but imali bengaphumi kakhulu khona isiphethu so kahle i-afrotainment like khona ngikazi ngebe nginenkinga yemali ukuthi kuphela inkinga yami imali beyiqale i-afrotainment mase yahamba yesiphethu so ayibothi bicazeka kangakanani split bese too much beqale i-afrotainment i-afrotainment siyise kwisiphethu isiphethu mase singiholela mina so manje sesuyi-afrotainment ize kumina so i-afrotainment ayikazi ngibe nenkinga vele nje kuyona namanje ngi-happy because like even ngisho kuthiwa khona izinto engizenzayo uma ngishaya ucingo ngidinga into like ngithola manje sekhalikhulu lapho yeah like ngi-happy kakhulu too much I don't think eSouth Africa ukuthi angiwazi kamanye amakhampani but I don't think eSouth Africa ikhona ikhampani ekwazi ukuphathana kahle njenge-afrotainment angingathi njenge-afrotainment njengotira ukuthi abantu bakhuluma bathini ngayo because abantu abazama ukukhuluma abantu abangamazi abale kude khona abantu abakwazi ukujaja umuntu ngenxa ukuthi khona umuntu vele uthi ungamthandi thothi awumphiwe but ungazi ukuthi why ungamphiwe uthi ngiyamnyanya lo yeah so like abantu abaningi bazi ukuthi lona mfethu angisho ukuthi perfect I'm sure mhlawumbe kukhona kwenzayo yabo but like mina from ngikubonile like kuyena akekho umuntu oyiboss okwazi ukuba njengaloya like loya muntu loya ukwazi ukusukumela mayikwenzela into la kuyenza like ngenhliziyo
yo lo muntu uba umngani wakho la akabi iboss uba umngani wakho so akugqugquzele emakhona ingoma lalela mfethu yabona ngicela uyalala kulo muntu mfethu la ufuna kusetshenzwe uma usebenza kuyena la gawe i-favorite yeah mfethu so like nje bethu entertainment for always introducing new talent and creating the platform for abantu. So I believe ukuthi mostly as an artist we always look at doing things ngendlela yethu as time goes by nesipiliyoni osusifundile the good and the bad. Mhlawumbe do we see Duncan going independent and maybe recruiting abanye bama-artists angabagruma under his watch, really sort of like a record label of your own? Fritz, I think like aliki artist engafisa ukukhula ne wonke umuntu like uyafisa ukukhula kufana njengokuthi mawudlala ibhola abadlali bebhola most of abadlali bebhola like sathi ngilinganise ngomdlalo wala eSouth Africa uBenny McCarthy legend fika wadlala ibhola waze waya overseas wadlala icareer yakhe yaseke ugcina wazwaqeda into isifiso sangishintsha defisa ukuyenza ukuthi bengafuna ukuhlukana nebhola befisa kodwa usahleza stickile kwibhola wahamba ukelezela ukuba ucoach manje uyi-coach wama-strikers kwi-Manchester United shoot leyo nto ichaza ukuthini befuna ukukhula vele nayo kulona ibhola so nami Duncan ngiyafisa singekelanga ngibe independent ngivule i-record label yami ngibe nama-artist ami ngibe i-boss yabona ngibe udiri kahle nginayo vele i-company Scuba Nation but i-company i-entertainment nayo yonke into not just the record label i-entertainment like senza ama-event senza ne-team encane ey'ngane yebhola sinelekhuzana nento eningi nje engizenzayo so i-record label nayo singayivula noma yini ijive njengamanje anginamandla because kuba independent nokuba ne-artist like kudinga imali kakhulu like ufumene nje artist kudinga imali ngona umdlalo yabo so ingakho nesiphethu naso sasisebenzisana ne-entertainment ngoba sasidinga umuntu ongasinika amandla ngawo so akuyona into elula ukuthi wabulele kodwa ngiyafisa nje one day ukuthi ngibe vele ne-record label yami ngibe nama-artist wami so bakhona nje ongasho ukuthi bangalokhe bewuphosa music ukuze mase kufika lesi sikhathi ukuthi bakhona yabo no one time showcase inyanga ivulile showcase the past 2 years hasn't been isikhathi engathi simnandi for ama-musicians talk about COVID and everything that actually happened to indlela yokuphila indlela yokuhlala beside music what is uDuncan looking at doing with the numbers, the brand that you've managed to build till this time? Njengoba like I think lo mbuzo usungena lapha kule nto engiqeda uyiphendula khune nalelo khuzwana iScuba Nation Entertainment asine team ebhola and ngama-business engiwaplana even though namanje la because amanye angaka decide ukuthi ngishona ngakuphi so but kunama-business plans enginawo ngifuna ukwenza so beside nje indaba zomculo kukhona nje kuningi okunye ama-business akhona sekhanda amanye angikwazi ukuwashare manje kusama-ideas but like akona umculo kuphela nje engifocuse kona kuningi nemali nje. Did I see you posting about acting? Yeah. You ghost. Take me to that as well. Yo, acting. Kahle kodwa bethi acting angaze ngiyifundela ngiyona. Ang-act but ngaba nenhlanhla I think ngaba nenhlanhla ngathola i-call. Bekugidela umbani. Ayi mfethu. And it's a bit ukuthi ngangiqeda ukuvakashela ugogo umfethu nosisi wami emathuneni. Ngafika ngawacleaner. Mangiwacleaner base bathe ekhaya angikhulume zonke izinto engizifisayo nabo. Le ndlela bengivulele. Angeke ukhole omkhulu. Ngathi ngakwenza konke lokho ngacleaner ngahamba. Ngathi mangihamba ngathola i-call ngakusasa from le out le yawi the wife lo umqoqo short. Watlalela bethu kunyaza ukwazi uku-acta mfethu but kune-character la mfethu engithe uma ngizokukhulunywa ngayibona ukuthi iyahlala kuwena ngqo. Sure.
ngathi mina mfethu kanjani manje lalela mfethu ube uwena nje mfethu ube uskuva mfethu yabo ngathi mfethu ushwayo ukuthi yabo labelungu mfethu bathe cela ubenzele i-audition ngeviki ngefoni wenze nje mfethu wenze i-dialogue uthole umuntu ozokusiza wenze i-dialogue wenze nelokhuzana nale i-audition le uyi-one kuyona ngathi mina okay sharp ngiyayenza nje lento like ngiyalahlela because engqondweni yami sekubuya lento ukuthi nayi lento ade beyisho ekhaya ukuthi angicela bengivulele izinto ley'nhlanhla ney'pani ngoba ade ngiklina amathuna mhlawumbe iyona nhlanhla le ngiyenze nakhona mangimthumela ukubona umuntu uzomthumela into ulindele ukuthi abuye phela athi ayi ubhedile la noma mfethu ethi ayi ipani uyashaya umbotho useyithole ukuthi okay sharp engibotha ubhedileke la yabo ngoba phela uthe sharp uthi hayi sengibathumelile phela usuku I think sasihambe khona into esasiyenza ezase-afro something because ngikhumbula kahle ngithola i-call sasinozawo notira siya kuyona lento ezase-afro noma sase-east london lalela fethu labalungu bathi fethu isharp kakhulu uyibulele lento bacela ama-flight details wakho kusasa uze siyaqala ukushutha Monday ngithi mina bathi ayingeke futhi ngikwazi ukuza ngoba ngikwi-event wathiwa okay sharp yisonto njalo ngoba bekhuluma ukuthi siyaqala ukushutha Monday ngithi mina ayeke ngikhona ukulokhuzana athi okay sure shoot wena sikushayele bazokushayela i-flight ya Monday uzofika usuya kwi-set uya-understanda lokho angaze ngi-act sengiqhamuka kwi-set i-script sengisendeliwe la yo i-character sengiyitholile ngumangane kwi-character yakho yo mina manje lento angi-understand yoku-act script singakanani ngifunda i-story sonke sehamba siyoperforma la bayangihlela kufundana ne-script ngidakiwe ngifunda i-script ngikutshela ukuthi sathi sibuya Monday iy'ntatha babeyongishiya e-airport bangishiya e-airport mangifika ngisayinukela neplan ngifike eJozi nje bangicoshe e-airport sengiya kwi-set ngenhlanhla lakho usuku lokuqala lapho bengingakhulumi mina ubuka ya kodwa ngikhona kuyona amasini but akuyona le part engikhuluma so from lapho ngafunda ukuthi lishandise kanje mangibuya ngakusasa sengikhuluma seku-easy sengibambile nanokuthi angidingi ukufunda i-script sonke fanele ngifunde ukuthi okay namhlanje sobe sishutha le scene nale scene ngizobe ngikhuluma nalo from lapho-ke hayi yonke into yahamba idolo so yeah man imovie ibizwa nge-Dirty Money izophuma next year ku-Netflix so yeah abantu nje mfethu big boys Netflix yeah man siqhamuka sesiyongena ku-Netflix siyabonga kakhulu that's good diversify mfethu do everything one kunemali mfethu number one just to go back not actually going back ungitshela ukuthi i-relationship igcine imashile with uzakwe wathi sikhuluma ngesiphetho you've teamed up to release icwecwe engcine ukulikhipha nihlanganyela izakwe and Duncan kube njani seni-restore ke manje-ke i-brotherhood-ke lobu budlelwane enikade ninabo bese kunjani and idea yokuthi-ke ihlangane nakhe i-album ndawonye ifike kanjani yo I think abantu abaningi bethu wena slack like le vele le shandis le yethu nozawe beyingabaphathi kahle because yazi biyenzani biyenza uqhekeko especially kuba lokhuzana bethu kuba bangani bethu omunye sekufanele manje mayihleli nami yabo uzawe mayembona ehleli naye aphatheke kabi nami mangibona ehleli nozawe ngekho ngaphatheke kabi so kwaba yibona bagcina ukuthi bafetha nilungiseni lento yini because manje umuntu onixabanisile uyi-one and lento ibangayikho yabo nangempela futhi nathi sayilungisa izinto and then angisakhumbuli but I think uzawe waqhuma nge-idea ukuthi ayikho into elula njengokuthi abantu besibone sesiqole nokuthi sihlanganyele i-album and I believe ukuthi masingase senze i-intro yethu sibhodle izinto zethu ukuthi inkinga iqaleni yila abantu abazo-understanda khona yabo so that's why kukhona usayidini no-side z la sichaza khona ukuthi nayo into kahle into esixabanisile mawuzolalela usayidini no-side z uzosithola istory ukhona uzosithola istory ukuthi okay namajida nayo into yabaxabanisa kahle which is into engekho umuntu osixabanisa so la kube lula la kuyi-restore ilokhuzana i-brotherhood because like siyenze i-album bekumnandi kakhulu sabe lesasuka eThekwini sahamba sayobhuka le moshona ko-Poach Up Steam album nje besiyenzela lapho besibhuka sihambe seyindaweni because besifuna ukuthola nomoya omusha ya siqala izinto kabusha so ya bekumnandi kakhulu sathatha u-K Master uSuspect sathatha ne-XYs sahamba sathatha yonke i-studio sayobhuka
sashaya album sithathe nje 1 month. 1 month. Yeah, 100. Yeah, so nje kube lula kakhulu and ukhulule nabazali bajabula labazali because ukhumbule mina nozabo like so cousin bro. So manje bekunzima kakhulu ukuxabana kwethu bekwenza ukuthi nabantu abadala baphatheke kakhulu. Yeah. No, ngiyajabulisa lokho mfana ngithi ngiyajabulisa. Ngoba manje kuningi okuzivule amehlo ngibusibonile ukuthi no benisinish music for the longest time. But uyithandile album. Kakhulu awufethu. Khona nalo line lo on one of the songs. Ngiyabonga mdali leqobe twins. Impumelelo. Yeah, uza kuyasho ukuthi lapho kusilaqa koMashaykhana. Wajabula wa. Ajabula. No, mfethu. Awusudumile manje. Yeah, but I guess so to also talk about izinga lo music manje igame isishintshe kakhulu judging from the time coming up ngayo from iTikitiki to all the songs lezozenzile that you made hit about talk about imithatha ziningi kakhulu boy this is endless manje uhlobo lo music oselakhiwayo selihambe lahluka there's more trap and manje sesibona nepiano sekuyiyona element esifaka kakhulu hip hop. Yeah. So what's your word on that and are we going to be seeing you touching on the sound the way of your music khona man? Yeah. Oy, unzima lo mbuzo but ngikuphendula like I don't see myself ngemuva kakhulu kwi hip hop because I think comfortable kakhulu yabo la ngikhona. But you will never know because sometimes kubalulekile ukuzama izinto ezintsha. Yabo. But I don't see myself ngizama ukuthinta kulezi indawo lezi zo mapiano bani. Sure. But umuntu okwenzayo like ngiyamsupporta because kubalulekile ukuzama izinto ezintsha. And nama ngazi mhlambe kuyofika ngishintshe mangiphoqwa isimo but I don't see myself. But you never know impilo. You don't know kusasa kungangena collaboration kuthiwa kushawa imove shayi verse ngithi ngishaye verse vele ngiyise kuthi ha vele ustike kuyona le shaya. Yeah, one time. Kunento senginakile for I think it's been 10 years. 10 years igame ilokhu idominate abantu engingathi babodwa yabo especially hip hop. Talk about Casper Novest aka nabo Nasty C's yabo the big names ibona kuphela abantu engathi mhlambe balokho bedominate igame to specifically when it comes to ikasi rap it's Duncan and Zagwe. You don't think of anyone else. What's your blockade? One of the originators, RP. But then again, I like abekho mfethu abazayo mfethu engathi bafika kulezinga leleni kulona. Mhlambe just to touch on ama youngsters. Yini mfethu engathi mhlambe abafowethu abasakhula noma sebekhulile abanye sebeze bayoya ku music abangakwenzi kahle that you can just touch on mhlambe abangakulungisa. Yo, I think mfethu le ndaba le gas rap into inkinga ngalezi kathina singena kwi industry. I think kwakusakhona vele opro kubusa bona yabo. Kubuso pro mfethu igas rap kwaqala kukhona H2O. Sure. Yabo hip hop mfethu isa hip hop ngempela kwakulula iartist ukuthola record deal lawa amakasi rap ngalezo ikhathi kwakhona H2O kukhona olokhuzana oZulu Mob kukhona oPro Kid Mr Salvin Amo bonke labo bantu labo yabo. Sure. And I think isikhathi sihamba sishintshe. I think not ukuthi abantu laba bekasi rap khona ama youngsters khona into wrong ayenza. I think kushintsha kwesikhathi. I think mina ngaba nenhlanhla. I think ukugcina kwekasi rap mhlamba I think ngathi mina noma uBeast ne. Sure. Because after me uBeast umuntu wekasi rap wathola record deal. Yabo. I think not ukuthi ama youngsters kontero ngayenza but ikasi rap yona abantu abasakholelwa kuyona especially ama record deal. Nathi sinozabo sinenhlanhla ngokuthi
like safika ngesikhathi right safike nathi igama lethu salibeka phezulu yabo but not ukuthi ukuthi mhlambe khona into wrong ama youngsters ayenza ikasi rap no ikasi rap is ama record company wasakholelwa kuyona akasekho umuntu othanda ukusayina olokhuzana umuntu ikasi rap sebekholelwa ku trap lezinto ezenzakalayo njengama shithi mfana sesiyolindi iskuva nation records ukuthi kube yona mfethu ekhulula abafeni abaningi mfethu abantu mfethu ngathi manguthi ubheka ko TikTok ama rap mfethu ashayike mfethu ayahamba so ingakho ngithi mina abaningi abantu abantsoyimbu baningi if uzobheka i-lockdown cypher kazabo yadishayi baningi abantu abantsoyimbu ngisho ngaphezulu kwethu ozako no Duncan but akekho umuntu oke wayihlupha because big lokho zani KZN lockdown cypher beyihlezi ikhona igcwele like kuma social media but awekho ama recording company ake approach abantu bekasera but let me tell you something into yenzakalile kunalokho ambitious approaches uyafuna ulokhuzana uyafuna umaniac no PA because babe so uyayibona ukuthi nabantu abashaya ikasi rap benza ini so like kahle ikasi rap nje akusayona into umuntu ongathemba ukuthi ungathola into baby Enzo mithatha olokhuzane zonke lezi ngoma zonke lezi ngoma lezi nale album esikhiphile nozako captain olokhuzane ubungakuboni ukuthi kuyilokhuzane and uzobala mina ukuthi like ngiyabanda sho uchaza ukuthi yonke lento senza nozako siyabanda kahle nozako uyamdisa but manje wena ama levels mfethu zonke lezo ingoma wena mina umuntu onenkinga naye kakhulu yabo and so from lapho la ngibone khona ukuthi okay layout mayikwazi ukwenza kanje because ukuba engitshelile nami ukuthi kune distract ezoyikhipha ifika kumdlalo wayezongitshela mase ngiyamthisa ngithanda uba ipart of umdlalo yabo but yena wa decide ukuthi mina ngiyithola ingoma ngayithola sengiyithola ngozalo wathi uzawo zisharp lapho ngathi mina yembe domjida ngazo but lento ayikhulumayo ngiyazi ukuthi ngathi mina uyabanda mpo into engiyikhumbulayo ukuthi wacela ifeature bangithumelela ingoma ngayivuma mangiyivuma ingoma ngathatha isikhathi ukushaya iverse ngathi la ngibuya khona ngithi mina mfethu sengishayile leli verse la wathi isikuvu usube late sengifaka uKid X so from lento seyishoyile engomeni sekwamanga lawo because uzama ukuthi angithi ebantwini lapho uwenze ngendlela ngathi manje wangakhuluma iqiniso ebantwini already mina sengicasile ukuthi inkabi ishamanga beyishaya isivalo isivalo ukuthi ngathi ukubanda mbo isivalo leso asaziyo na but ukucela ifeature wayicela ngayivuma ngaze ngithi phela mina ngaphuza ukushaya iverse futhi yena wathatha asuka kwakhe wathi ukuthi ngifaka uKid X because even ukungitshela kwakhe wathi sikuvu usulate sengize ngafaka uKid X yayibona leyo ngathi na okay sharp yabo and from lapho ke ngayitshela ukuthi mina si sharp ngoba khona nane shadis ngangikwakhe ngoba ade ngishutha lelo kuzana ade ngishutha le move le Netflix ngihamba ngomvakashela mhlawumbe naze nabona kuma social media kukhona ingoma ezazirecord sonke lesikhathi mina nje si sharp anzize eqhamuka le distract ke so yonke yangenza ukuthi and nanokhona abantu mabethi angiphendule distract ngeke ngiphendule but mabethi angiphendule ngabona izinto ayibhala ku social media ngibiza ngepara ethi leli para laphuza ukuphendula ewoqala linamagigi ngiyalizama lisacela imali kubazali balo imali yeglue yonke le ndaba uthi lo mjide lo sokumodern ukuthi umdlalo kulabo abanye bonke abantu akakaza khulume kanje kubona but kumina because abantu babelindele mina bethi ngiphendule yabo so indlela ayengifuqa ngabo lo mjide benenkinga nami vele yila ngaqala khona ukuthi mangiyibhala distract ngathi sengibhala idistract ukuthi acasukeke manje otherwise kwakuyintethambi ngathi okay ngoba naye uthe ufuseka kuba ufuseka nami ufaka kuba ufana ngathi uyabona ke manje ngoba usengeyisa ngathi ngimkhombisa and ila ngasho khona ukuthi yabona la ngifuna ukuthi ngimenze ukuthi angizonda ngoba manje sengenza inhliziyo ekuhlungu lezi zinto ayikhulumayo otherwise mina ngangingekho lapho imake manje lento esho mfethu ukuthi uthambile mfethu ngifanekisa mina into engiyibonayo nabanye abantu abayibonayo ngifanekisa ubudlelwane benu nje buyi into obuke ngathi ngeke isadlunge mhlawumbe kwahlangana naye before like right after kwahlangana naye stage noma kwi-gig noma kwaba khona ukuhlangana kwashintshwana lapha sike sahlangana I think the isikhathi ngikhipha idistract
ngomgqibelo sasizobe eMpumalanga nami ngisempumalanga ngiyakhumbula mke yeah and ngamtshela naye futhi mase sengithembisa impama athi hayi mina ayikho ijive mawuthi uzongishaya oqala into omele uyazi angizange ngisukela wena ungisukelile ngaphendula manje base ngiphendula sekukhulunga iba ngisaphendula sekukhulunga wena mase ngiphendula sewungithembisa impama manje ade ungibiza ngephara la wena kumnandi ukuthi ngibheme iglow kumnandi yabo ekubeni uyangazi nginezingane nginomndeni nami wena uzothi manje ngithembisa impama mase sekube kumnandi kusawuwena ngathi mina kukhululekayo ngomgqibelo sobe sisonke eMpumalanga ufike uzongishaya but into emele uyazi akekho umuntu oyinsimbi emhlabeni mhlawumbe ungangihlula mina ngamandla nami ngiyinsizwa ngizalwe nezinsizwa so kungayiwa la kuyiwa khona because ekugcineni kungcono ukufela into umuntu mayisukelile awunankinga yabo akuncobe mhlawumbe imo wamsukela manje ungafika ungisukela mase ungithembisa impama kusho ukuthi wena uyisigora kahle kahle yabo wena wedwa kufanele ngeke ngilwe mina naye but impi mase kuthiwa uyaqala uyangithinta ngiyazi ukuthi nami ngiyakwazi ukuyimela ngiphele yazi because nami nginawo amandla nginawo pheze now uyinsizwa ngeke kodwa ngilwe naye ngeke ngishaye ngiqele ngimncane kanje hayi kuyazakala mfokambamba so uhlangane no MT and Musicaholic on your latest offering Nomathemba. It's a very dope trappy song. Ivana is doing rounds. And ngiyabona ukuthi you even shot a video. Yeah. Eish. Nomathemba. So before we start, Sure, now let's go. So I want to find out what inspired the song because there's always a story behind every record. Yine thenje uhlelo sinazini ngicanga ukubhala lokho manje. Unfortunately there's no story behind it. You know the storyline mfethu. That's serious. Bethu Nomathemba like besiyo khona out about uSkindi. Yeah. Sure, ngiyambona uSkindi. uSkindi bekuyi out ade ngithi nami ngiyayizama nje ngoba nginescover nation ukuthi ngiyiphushe siyiphushe but I think kwabhimba phambili kwabhimba njalo emuva yabo so bese yo record ingoma yakhe efeaturation mina kuyona Musicaholic so kubona manje safuna bese nginayo idea ukuthi so recordani so bese sofika sibone studio masifika XYZ ayisilalela ama beats ngifike ngiye kulokhuzana mina ku Musicaholic ngithi bethi yazi le beat le ngaspana shy something Nomathemba avela ahlanganisa sikuvu uqinisile wahlanganisa amagama Musicaholic njalo lo Musicaholic wahlanganisa amagama Nomathemba ayishaye ukuphipheza uyithande mina uSkindi that no yena akekho sharp ngayo yabo yithi mina ku Musicaholic asiyibeke ngoyispanisa mina sure this one day when was that last year last year yeah bo mina nginama record ayinqoba enhlezi ngwa record ngoye last year ne I think last year early this year I'm not from Sakumbu early this year early this nayo ngifro yabona yawazi umsebenzi ifro idingela lento okay early this year so mase ngalesikhathi sengise si record le yaSkindi ke mase lesibeke eceleni mase ngalesikhathi ke sengise Jozi ade ngishootha le movie le sure mase ngitshela music ngoba mina ngala iJozi asambe nisoqedelela le yashadisa lapho XYZ vele no XYZ usehlala ngale iJozi sure athi okay sharp sihambe soyiqedelela sithi siqedelela mase ngithi mina ngoba umuntu esingamu-edda la saqala sacabanga uBlack yabo sure ayisizama uBlack esingamtholi mase sizama uMT simthola ithande so la kuyaqhamuka kanjalo lapha into esasingayiplana yabo yaqhamuka kanjalo so ingakade ngithi asikho stories behind but liyaqhamuka lapha kanjalo nje studio kwaphuma bethi i-hit kwaphuma i-hit bethu unyaka usuphelile manje I believe abo plaza baseke ibirthday yami kodwa ibirthday yami ayiseke into esamele ilini hayi into esamele ilini so unyaka vele usuphela i-video yaphuma ne izokuphuma maduza but I think izozibe green 2023 next year submission because like sekulate man sure so si nama fans amabuza ukuthi ikhipha nini album kutshwala ushayelo line I'm sure namanje ukuthi
lo mbuzo odlala emqondweni abantu. So 2023, what can people expect from Duncan musically? Bengizokhipha like bengithi kuzoshaya uDecember sengikhiphe i-EP because umakho ngifuna ngikhiphe i-EP. So i-EP sengizoze ngiyikhiphe next year. Away, EP next year, and then must say late next year keep your album. Away, kama silikhona. And ngingombe eziyinqwaba yo. Igama selikhona noma ubaba umbambo. Nazi sazohlala phansi neFrost selizama igama le-album. Mhlambe sasazi mhlambe uzoqhamuka umphefumulo omusha sewubize ngayo. Ba manje ama royalty ka Home Affairs aphuma nini boy? Ngifuna wadumisa igama uEnzo mfethu. Hayi ngizothola. Balingo Enzo right after. Ngizothola ama royalties alapho. Yazi ngaze ngathola ka FNB bangisendela i-email bathiwa angazi ba ubani million o Enzo kuhla abazaliwe what. Igama lakhe ngiproud mfethu ukuthi ngikwazi ukwenza into enjalo. Leli gama into ehistory efana njengokuthi ngibuza ama royalty ngena nini njengombhali ogugula amagama ngekhathi mase o Enzo sekuyi generation yabo kuzobe kuyigama elidume kanjalo ombhali osni yabona omagama. Yeah, no, but some royalties kuzomela ngikhulume nabo. Noma bonke abantu abaqamba ingane ngokuthi uEnzo kuzomela ngibanika ama bank details wabo. Showcase. No, mfana, it's always good to actually hang out with you. Sembaba uyafika kakhulu. Too much. Abantu ke mhlambe there's someone or a rapper that is looking up to you. Just enjoy that quick advice mfethu. Yeah. Just a quick advice mfethu ongayinika mfethu. Lo ngitho sasesigele mhlambe. That's all into sure. No. Into engayisho mfethu ukuthi umajita namachiri noma wonke umuntu ofisa la ukuthi naye ngilila ngazobona grand ufuna ukufana noDuncan or ufuna ukufana noTigra or ufuna ukuyibona kufana noSlaqa ngilila ngane salon yakhe. Into engayisho ukuthi kubalekile ukubekezela and into yokuqala qeda isikole. Sure. Qala because ayikho into engasidinga isikole even music even like we barber udinga sidinga isikole ne because khona izinto kumele uzifunde la into engayisho ukuthi kubalekile lezo zinto siqeda isikole kuqala ube ne-information hlonipha abazali and kubalekile ukuthandaza la akuchazile manje ukuthandaza fanele hamba uthandaza phambi kwabantu ke bebose uyathandaza uyakwazi ukuyitholela ikhona lapho ucela into oyifunayo because ungabona abantu ohleli nabo akekho umuntu ongathandazi bayathandaza nabo mase izinto zabo bezidinga yonke into ibalekile umthandaze ukukholela kuona uyasebenza uthandaze ukuthembele kwinto eyenzayo and akuchazile nanokuthi mawulokhu uzama kungenzeki ukuthi ngeke kwenzeke sometimes eminye iminyango uyibona ivaliwe akuchazile ukuthi lokhiwe fanele sometimes uhambe uyokwehlisa ihenge mhlawumbe kuzovuleka so unga give up isikhathi sakho siyeza one time. It's a wrap mfethu. Great convo as always. Bonga kakhulu mfana kithi. Bonga mina kubonga nazo kahambe ke mfana yoshawo yipipuri. Yes. Shay pocket night. One time.